Maya pa abak po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngeni, ing 27 Domingo, ning karaniwan na panahon. Pakyabet ala po king kaya katang kapag masusyan, king Santa Misa, ring makatuking intentiones. Para king kapasalamatan ng Ivan and Risa Ngo, king kayang first year death anniversary, Risa and Rex Lapata and family, Elmer and Anita Cura and family, Marlon Joyce and Ira Takdol, Lito and Lori Sapanta, para king kapasalamatan king Aldon and Kiabaitan daring makatuki, Leonora Galang, Robert Bernardo, Charito Lapid Beltran, Lexi Santos, para king personal akayaduanan daring makatuki, Mark Homer Muñoz, Herminio Linet Nucum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gocuenco, Jaime Pendon, David Wong, Virgilio Batulanon, Enya George, Anthony Chase Coco Gozon, Lombardo Toledano, Pat Ahos, Lamberto Panlaki, Alejandrina Benabajo, Rosalita Torres, Eric Jimenez, Beth Tanweco, Mike Bench, Marcy Bench, Divina Rivera, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbonco, Edel Umlas, Eller Bitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, ading hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alang hanggang kapainawan di kapatad tamang miyang unabye, Vicente Gamboa, king kayang first year death anniversary, Roque Galang, Rita Garcia, Ignacio and Isabel Patsyag, Elsa Egay, Josefina Pendon, king kayang third death anniversary, Fe P. Pineda, king kayang 40 day, Emiliano Pineda, Crescencia Pineda, Lucia Tuason, Cosme and Maria Gamboa, Servando Lino Sr., Bong Gamboa, Roelio Bonggol, Jerome Aguas, Visitacion Malgapu, Joel Clemente, Fe Pamintuan Pineda, king kayang 40 day, Delia Tamundong Foxworth, Remedio Saldana Calilong, Rico S. Calilong, Rita Calilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Solalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Fulgencio David, Consuelo David, at din sa Blancaladwaking Purgatorio. Talakad tamo po at ikanta tayo. Kaya
Kilagyoning igpaampo ng anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ng Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka, antimurin. maya payabak po. Maya paabak po amo. Pagmasusyan tayo po yung kakatamong misa, ating katiwala ng Diyos. Nung naano mga tintamo, kay parab na kay katap, sublita sanang mayat masalese. Paggamitan tamo iti para king kayang balayan, karang aliwa, bukod mo kay katap. Karin panahon may kasala tamo, sinayang tamo, pinandi tamo, imbalo tamo, para karang aliwa, mangyatang kapatawan king Diyos, king kakatang pamagkulang. Kitangan po, Magumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad. Uling mi kasala kong benha, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang anghel ang pon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. in Diyos sa may payang totoo, pakluluan na katamo, king pangapatao, daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O may payang tutu, matalangagang Diyos, ingkayapan mo lagpas malyari ng ayabot ning kaladwami, ating sikanan mi maygit king atalastas ng kaisipan mi. Tarian mo kami magdulap king lagpas king agyumi, at pagkaluban mo kesa ng tetagan, talakad arapan ning kaya katutuan. Itiyaduan mi kapamanataan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amani. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Pabustan mong pagkantake ing kanakong pakamalan. Meto nga dalit tungkol keya at king mulahan ng ubas. Ing kanakong pakamalan at inyang mulahang ubas. King gabun a mataba ning metong abundok-bundukan. Serulana ing gabun at leko na la ring batu. Kay battenam na la ring pekamayap diling ubas. Mitalakadiyang bantayan king kalibugtan da at kinulkulya para king pipapaslan karing ubas na. Penanaya na lang lulot ding ubas na. Dapot, mas lamlangan alang kaparo. Ngeni ing kanakong pakamalan sa Sabiano, ikayong memaleneng Jerusalem at Huda. Atulay niyo ko at ing mulahan kong ubas. Migkulang ko kaya king pamanese ako kaya. Bakit memo ngayang maslam a ubas? Bakit elamayumong ubas? Ilako ko la ring makapadurot ng tanam at lasakan ke ing bakod. At pabustan ding animal ing kanande at pandasakan. Pabustan kong dagol matas pakeya, ing dikut at suksok, ekelinisan o gambulan man. Dapot pabustan keng mapuputiya, karing miyayaliwang suksok, ekupayin tulot dugpo, ing uran keya. Ing Israel yay ing mulakan ubas ning ginong mayupaya. Ding ubas atenam na ilaring tao ning Huda. Asahan na karela ing daptanda itang makatuliran. Dapot ing tengalana pami patayan. Asahan na karela ing dapat la king kayapan. Dapot ing pepasarida kabaligtaran at tanis. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibatamo, ing Israel, yaing mulahan ubas ning Ginoo. Ing Israel, yaing mulahan ubas ning Ginoo. Linwal me Ehipto, ing metong atanam ubas. Tinabi mula ring dayuhan, king sarilirang labuad. At kayang tenam, ing tanaman ubas. Miras lo ring sangana king dayat malat at minanggala po king ilog maragul. Ing Israel yaing mulahan ubas ning Ginoo. Bakit ngeni kekalang lesak ing bakod na? Inya balang dinalan at talande bunga. Ding babing dikut luluban det pandamusakan at kakanande ring aliwang animal ning kaparangan. Ing Israel yaing mulahan ubas ning Ginoo. O Diyos amayupayang tutu, balikdan mo kesanang pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Mekeni at iligtas meng tanam mong ubas. Iligtas me ing tanaman akekang tenang. Itang ubas at tanaman
akikang pepalabong at pepasakitan. Ing Israel yay mulahan ubas ning Ginoo. Kanita kapilan man, nake magtaksil ke ka. Pagpaluban mo kaming bayong biye at puryanda kang miyabi-abi. O Ginoo Diyos amayupaya, ibalik mo kami, lunusan mo kami, at mangaligtas kami. Ing Israel yay mulaan ubas ning Ginoo. Pamasang ibat, king sulod ng San Pablo, Carintao, Filipos. E kayo pa'y balisalog, niniking sablayong pamanalangin, adwan niyo, King Diyos, ingke kayong kailangan, at king pamanyawad yu, eyo kakalingwan, ing pasalamat kaya. At ing kapayapan, alalagpus, king ayabot, ning isip tao. Pagkaloob na sakya kayo ng Diyos, ing kapayapan ayan, in papanatili, king pangayagom yu, puso at kaisipan, kang Kristo Jesus. Katatawlyan, kapatad ko. Katmon yu la parati, ring isip yu, karetang bagay mangayap at marangal. Ding bagay tutu, matas, gusto, malinis, kalugod-lugod, at mitmong dangal. Tuparan nyo king biyayo, itang apag-aralan nyo tinggap, indimdam nyo, at ting ikit kanako. Ating Diyos, abibiya kapayapan kaya katamo, manatili ya kaya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Para nga lang tayo po ing maya pabalita. Itamongan po, ako ing memili kaya kayo ibat king yato, nga na ning Ginoo. Banlungwal kayo at pasipamunga karing bungang manatili. Ing Ginoo manatili kaya kayo ngan. At kaya ka antimony. Pamamasa aking may pabalita at pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga na karing pamuntok na ring saserdote at ing makatuanan ning balen. Pagramdaman niya ing metong pang talinhaga. At ing metong ataong may nanaman ubas, king kayang gabon at bekurane. Kinulkulyang pibilyanan pipaslan ubas, at mi talaga diyang metong atore. Kay ba nanita, peniwala ne, karing kasamak, at sakaya minta king marayong lugar. Inyang miras ting panahon ning pamamupul ubas, tibura na la ring kayang alipan, pantanggapan da ing karing kasamak, ing kayang dake. Timpalasan dala ring kasamak, ing kayang alipan, bitbatan daing metong petere ing kadua at pemasibas daing katlo. Pasibayo, mitubod yang aliwapang alipan ing makigabon, lalo landakal kesa aking minuna, at makanyan muna man hindi patanda, ding kasamak karela. Katatawlyan,
tinubod de karela ingke ang anak. Ngana, pihong igalang daneman ng anako. Dapat inyang ikit de ingka sa making anak na ngarang misabi-sabi. Iti yung talapagmana ning kaya katamo pakikasamakan. Tara, patayan taya. Panakwata mo yung bandina. Inya dekap de, linwal de, king tamnanan ubas. At saka repete. Ngeni, nung datang niya yung makigabon, nano yung daptana ka rin kasama kareta. Kanang kinutang Isus. Piho na lang papate, ding mga rawak kataong deta, ngarang may kibat. At ipakikasamak ni, ingke yung tamnanan ubas, karing aliwang makikasama, kamunye kaya, king dake na ning pupul, king panauna makarampatan. Nga nang Isus karela, wari abasa, iniking kasulatan, ing batong sikwilda, reng manalakad bale, iya ing malyaring batong pamuntok, iti dapat naninggino at makapagmula lang tatangalan. Inyang inisabihan ko kaya kayo nga ng tinuglupang Yesus, aliwa ikayo ing pagarian ng Diyos nuneretang bansang biyasang papamunga. Kapatading may pabalita ng kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ng igpampo ng anak po rin bala ng Espiritu. Amen. Naipayabak ko. Nino po rin makwalta kaya kayo gete. Pagtaskong gamat. Eko, bisang mamin ne. Nino rin mabandi. Nino rin dakalagabun. Nino rin dakalapiban dyan. Congratulations. Pero datang panahon, yung ganyan, isublitangan, kempen ibatan. But our ownership is only limited to our lifetime. Nung sabihan mo kaya kayan, congratulations. Pero kaba mong mabiye ka. Potang mete na ka, nakaya ka. Kaya ko balo, niras ka rin ang anak mo. Kung kaninong papamana. O yung anak mo, pisalina, pwede mo naman. O pamiyana, pwede mo naman. Pero potang isipan tamong kaya katamo iti, kalupan ng ebanghelyo, kaya paparamdamo kaya katamo. Isubli tamo nga niti. Lawan niya po yung salitang property. Nanuya keng kapampangan ng salitang property. Ha? Ari-arian. That is property. Kadakal mo ari-arian. Tagalog ito. Magaling na talaga rin Pilipino. They connote a deeper philosophy beyond the practical language of communication. Yan yung salitang ari-arian. Malalamita. Potang keng Tagalog, pasibaywan may salita. Ang yan kaya kapampangan, mantutu. Kunyari mo, bahay-bahayan. Tutuyang balita. Hali, magbalay-balayan lamo. O itang keng opisina itang mag-boss-bossan. Man boss. Di ba? Ari-arian. Bala mo kaya kaya aliyaman. Hindi ikaw ang may-ari ng mga bagay na pinagkatiwala lamang sa iyo. Salamat sa Diyos. At inyang pagkatiwala kaya ka. May nasa dakal. Dakal, salamat. Nung alaman, mag-obrata pa o. O nung alatam saan, adaketa mo ka rin ala. Misa nating maanaral pari. Nga naning pare. Yung pagmargul makwalta kayo. Uling king banwa. Kailangan dem pera. Potang king banwa, ala ng pera. Alang pera king banwa. Nga naning, pare. Kaya ba't ating rugong sisimbang anak, abe na imana, kalulula mo. Nga naning pare, king banwa lang pera. Totoo naman po ito, ano ang pera king banwa. Kaya ba't ginawe ning anak, imana, atsyuta na banwa? O kasi alala siguro ang pera. No? So, siguro itama dahil laketi rin atsyuta na banwa. Pero anong lalo tamo po?
Nung nano man at kay katamo tutuman, it does not belong to you. You are not the owner. Ari-arian. While there are privileges that come with responsibility, there are also limitations. Nino kaya kayo, Nino kaya kayo ng ating apartment? Nino kaya kayo rin ating papaupa? Nino rin ating papaupang kwarto, kareng Magobra Clark? Nino kaya kayo rin ating papaupang tindahan? Oh. Kami muanong pepaupam yamu, kaya ba't babandyan dyan? Kami muanong pepaupam, kaya ba't deviate ang karelang obligasyon kayong pabulan? May palakwan ng pila ng bulan mamayad sa biyana kayaya. Makanya naman yung kikatang ebanghelyo. Pepaupa na yung gabun na at pagkatiwala na yung karela. Dapat niya itang kuwanan na itang karampatan para kayong migibandi, kayong gabun, ubasan. Elame mayad. Ing mas masakit, timpalasan dala. Penasakit dala at pete dala rin kayang katiwalang pepadala. At yan tang padala niya pa yung anak na, padala ko niya pinganak ko, baka kanita, paniwalan din, respetuan din anak ko, pete repo. Kasi ning magmana, o ning magmana kayong katamo gabon na pipagobran, baluda naman they are just tenants. Patentaya nga na, pantamiras kaya katamo. Tandaan nyo pa nga mga upahan ka, it will never be yours. Ang yang nanggawan mo, potang makiyo pa kang apartment, makiyo pa kang tindahan. Ang yang nanggawan mo maging kaya kaita. Huling mga upahan ka. Ang yang petede, itang anak na nitang migibandi, yarin miras karela. It will never be yours. Anapin at kung kaluguran na lawyer, kung kaluguran na abogado, tapos sabihan meaning in a standard lease contract, there is a typical provision stating that at the end of the lease period, the leasee, ing leasee itang mag-lease, itang manupa, ing lessor itang magpaupa, the leasee is to return the leased premises in the same condition as the leasee first received it. Dapat subline nung makanano natinggap. Kunyan mo, pepa ko kayong kwarto, yung metong apartment, may susubling alang pasbul, may susubling kulang kaya awang, o may susubling siraya siya. Sublime, nung mga nano de peparan kaya. Isipan ko, kaya katakayang biye, makanyan mo naman ng yato. Peparam niya ng Diyos, kaya katamo, kaya katang gagamitan keti. Kaya katamong ilog, kaya katang sapa, kaya katang bundok, Inggabon, param na kaya katamo. Sana balo tayang isubli. Nga napinitang metong abasa ko, we did not inherit the earth from our ancestors. We actually borrow it from our children. Di mo pamana kaya katamo, di kaya katapi pumpunan ng nanumang atin tamong gingyato. Iniutang tayo kare susunod alahi. Makanano yung ipasa tamo kare susunod alay nung gisan tane, nung inabuso tayo at sinira tayo. Then ako pong halimbawa, madalas makapagkwento ko po kareng matwaketi, may aliwan ng kwento, ating tutu, ating etutu, ngayon ka ating marites bagya. Pero minsan daramdaman ko madalas, sabihan da, Pader, ing sapa tamo kaya ing sapang bato kanita, ane kalala madanum yan. Mandilu kaya puken. Malino yan danong. Itambanda kita, mag-dive kaya pa nga da. At inya pangasan, manasang keken. Kasanting ning sapa kaya nga da. O ngeni. Bisa kang til-til kaya tang danong ka rin. Nung atin niya man. Marinat, nang kayo, tatakot ka ba ng pota? Atin niyang mikrobyo. Di ba? Pota, atin niyang toxin. O yan yung sublita mo. Karang susunod tang lahi. Nung param na yung Diyos kaya kataming sapa. In our lifetime, kaya panahon tamo ini. Aba naming malalam, malinis, atingasan, malino, makapandilo. Makanano may subli. Nung makanano yung ting basura.
Marinat. Lawen niya po. Kunyari mo, mendam kang saken ka na ako. Okay ka, peparam ka saken, at ikaw saken, o peparam niya. Maka full tank ya, malinis ya. Kaya ba't ning malambat na panahon, siblide kaya kay saken mong peparam? Gas-gas ya, may banggaya. Alaya pang gasolina. Nang palamdaman mo, ikang pepaparam. Makanyan, gagawan tamo kay nyato. Masalese na yung binyen ng Diyos kay katamo. At kay ba't din biye tamo, kabiyayan tamo. Ipamana tayo ka rin anak tamo. Alos salane. Ko pumimuha ka na ako. Po tagaketi. Pag masabalang kepo, kaya katamong barangay. Madukang peka marinata kanto. Kaya tigisapang ba ito, yung kanto ng pisang banta, may tagketa. Yung basura, gadalag, kaya katamong sabi na kayo. Kanya-kanyang basura. Di ba? Ipapasa ka recipe yung bali. Ako, hanggang yuta po, pakalinis tayo poder tamo. Pero pag masabulan tamo, what is in common? Manasakit tamo po, ugsyanan ng basura yung ilog. Ugsay ng basura kaya dalan. Dapat manasakit tamo. Yung apos na kanita, masabal. Kaya yung Tagalog, malasakit. Yung buri sabi ng malasakit, ang yang kaya ka, panamdaman mo, balam, kaya kaya naman. It is called positive ownership. Kailangan tayo po iti. Neng kaya po, dumalang ko kitang little bagyo. Alusen na kabidalan. Misara na yung dalan. Sabihan ko po kaya kayo, ako mimuha ka na ako. Nung masilab ken, nomilob na yung bumbero. Serata na yung dalan. Nung ninumbisang dalan, sige, pati isa pa, gawad na naman bali. O dataging panahon, dataging malagula uran. Mga wash out la po rin. Ako po propeta, pero imposibleng malyari ito. O tandagulin da nung bigla. Balo naman po yung Mother Nature, po tangatin niyang aisipan ng ikakatakabil yan, ng kay biglayan dagul danong. O de tarugong kay, we endanger them. Ang yarugong burita lang tukdang ken. O tanong datang yung danong, mga washout la po, kinabukasan. Malasakit, masabal. Yes, siguro kailangan tamo ito. Yung kabaligtaraning malasakit ang negative ownership. Kunyari mo, makapag-obra kayong metong kumpanya, sabihin, total, hindi naman sa atin yan. Aliwa naman ikatang mikibandi ka niya, sige. Pabren mo. Tanay lilinisan. At hindi naman siguro maglinis ka. Wari po, makadita-ita. Naman po maselan, pero we instill sense of masabal, sense of malasakit to our children. Neng kay, sasabi rin taga-sapang batos pisamban, dareng backliners. Uli kasi lang maglinis ken. Uning kay datang lareng anak. Libre lang pong mangketa, baka electric pan lang, pabisa lang mag-CR, manos ka. Okay po ka na ako, dahil na dareng anak ka mag-aral marayo king sentro ng eskwela. Kaya lang po mama, okay po ita ka na ako. Maswelo ko po. Uning na kay, lumabas ko rin, likwan na pipa ka nando. Sana, yan naman kembali, you clean it, di ba po? Ito pong malating bagay, details that make it better, malasakit. At po mika malasakit, tamo po maginyang mas malaguing kaya katang baryo. Maginyang mas masanting yung kaya katang kabilyan. Mitas tamo, kabilyan. Eta naman mo, may kukwalta, pero malinis tamo, kaya katamo, common, that is common. Ako maniwala ko, kayang kilub ding baleyo, mga linis kayo. Malinis na rin baleyo, malinis na rin kwarto yun, private property. Pero karas ketang public property, karas kayang dalan, karas kayang kanto, karas kayang public CR, public places, nang kaya, we still have a long way to go. Dakal tapas sa masan. Pero po, tagita mo, sa musaw tamo, pag masabalan tamo, pasabi, ot karinat naman, o gawa din basurahan ng dalan. Po, tating magsalitang mga yan, sana. Kanita, sasabi ko, tabayo ko keti. Deng magtinda kay luwal. No man taga keti rin, kerang lan Nga magtinda lang keti, uling manakitan la, gusto yan. Kaya po tang makola, lakwan na pa yung basura da kay katamo. Bayata, gusto ito. Para ka na ako, gangi ako taga-sapang bato. May nakitan la keti, magtinda la keti. Sana
naman potang makola, idaladay sarili ng basura. Daugse kay kataming basura, ulita kaya takarela, para ka na ako, depo. Kasi we don't deserve their garbage. We don't deserve their trash. Ta naman dapat gawan ng basurahan. Nya, siguro, papayaray tamo po, malasakit yung haos na kanita. Katlo, tawli na po ini. Tangaw sa dang shared accountability. Ini po, bayo yung panalawi ka na king ebanghelyo. Itangaw sa dang atintang abe-abe pakibatan. Pota pong atintang abe-abe pakibatan, emu metong, emu adwa, dakalla. Lawen niyo po rin ebanghelyo. Nano yung giyawa da rin kasamak. Itang kasamak kamig tampalasan, karetang katiwalang pepadala ng manyingil, ketang buwisning, ketang karelang daket, king gabuning mikibandi. Itang may kamate, may mugbog, pe masibas, metong, abe-abe lang. They were in cahoots sa dagay abe-abe lang, kikarelang pamang dapat mayak. And it is also a responsibility beyond individuals. It's a communal duty. Abi-abi, tamo po. In the story of the tenants, collectively succumb to the feelings of greed and envy, which ultimately led to their murderous actions. It wasn't the decision or the action of one person alone, but it involved a group. The narrative reflects the broader societal reality and the dynamics where both private and corporate work and public service play a significant role in managing common good and public resources. It underscores the importance of addressing the culture and the values of the community of entrusted tenants. Itangan po, abi-abi, tamong pipagkatiwalan. Aliwa mo ako, ikayo mo naman balang metong kaya katamo. In the context, we must prioritize caring for those who share responsibility with us, recognizing and respecting each other's decisions and actions. We are all part of a shared accountability, working together for the common good. Kanita pong mag-aral ko seminaryo, aga nakakuha kaya subject, social morality. King social morality nga na, yung moralidad ay mo ako. Potang mangumpisal ka, liwa mo itang kasalanan ko. At inausan na systemic corruption. Nanya po itang systemic corruption. It is already a system. Kunyari mo, ting sabihan, ay, kayong gobyerno natin corruption. Siguro, tim. Pero po ating corruption, yametong yung pipirma. Yametong yung may kinabang. At inyang kayabe. Antimoken, yametong tang may kamate. Yametong itang may bugbog, may masibas karetang katiwa. Abi-abi lang, ilangan. Muikit, pisabiyatap, tara, paten tayo. Yung anak ng kaya katampangin, no? Mig-meeting la papin. Pigsadyan da, pekaisipan da. Ingaus da kanita, structural sin. Nano itang structural sin? It is a structure. Timo yan, titang pagawa. Makatalakad na yan, andili na, tsuneken. It stands alone already. This structure should be pulled down. Napingaman nung kayong structural sin. Dito ako example na yan. Ini structure na kaya di Pilipinas, balo yun Bisa akong makipagkontrata kaya kang gobyerno. O na dapat ka pa kanong mamayad SOP, Standard Operating Pera, Procedure. Mamayad ka pa. Ngini ka nun, may tatas na Halos 50% na yata. Denan mo lang miyaliwang level. Metong didenan mo. Dakal lang. Dahil pipirma siguro, dahil tati kupaya, pora tagka sidekick na. Makalunos ita na Ingaus na po kanita, systemic corruption, structural sin, actions that are evil, that are embedded in the systems already. We still have a long way to go. Nakman po politiko, tatagal, diyang matena, pari ko mo. Diyan ninong presidente, pari ko pa mo rin. Ang diyan ninong maging presidente, tuloy-tuloy pa rin pisamban. Huling matwaya pa yung pisamban, kikikatang gobyerno. Makalunos naman, potang civilian ka mo,
mangyad kang intelligence fund. Waring intelligence. O kaya, retang sandang, retang term ita. Itang pondong yang den ng resibo, pwede yan. Yung gobyerno. Pero bala mo, ako naman po magaling kayong political science. Pero I feel it's not proper. In education. In police, ding navy, ding army, ilang ating intelligence fund. Pero, neng kay makalungkot detang balaksa manggaling lareng congressman tamo popang senator. Binoto de pa, okay mo ka rin. Kasi, puprotektan dyan naman itang parakarela eh. Ausa na kanita, systemic sin. Masakit yan. At kung professor kanita po, sabihan na, our government is sick. It is a sick old man. Marakal na sakit. Systemic already. Bala po, masakit ka, tingang diabetes, mituran niya yung bato, mituran niya yung kaya kasugat, mituran na rin kaya kang mata. Our government is an old, sick man. Nanitang na akong teacher, Professor Morato. And sometimes we are part of it. In the gospel, evil actions such as murder, violence, weren't carried around by one single person acting alone. Instead, the wicked tenants collaborated and acted together in collaboration and coordination and organized manner. If tatila sabihan, misery loves company, I think even evil loves company. The culture of silence allowed the repeated acts of murder in the gospel. Pete dareng minuna, alang sinabi. Pete dareng kadua, ala pa rin sinabi. Hanggang pete dareng anak ni Mikibandi, ala pa mo rin sinabi. Hanggang ila, pekawate no rin ning Mikibandi. It was the end of this community. Siguro miras la impyerno reto. Itang peka malala maparti ng impyerno. Ala sinabing, it's wrong. Or sinabing, let's stop this. Ala sinabing makanita. Gusto yung gagawan tamo. Ala masinabing makanita. Nagyan kaya ti Pilipinas, sabihan mo ito. Ikayong, di ba? Nyaman na imigtana mo. Ngaus danita, syndicated evil. Sindikatong marok. Pwedeng gawang marok nung alakang kayabe. Nung alakang partner, alakang kasangga. At kaya ti dakal noreng sangga-sangga. Hanggang potang bigsalita kang, gusto yata yan Ika yung panyiranda. I-bash da ka. Alam patugot. Ating kong suggestion, tangaw sandang syndicated goodness. Sana nung ating emaya pataw nga bayabe lang gagawang emaya, manakitan lang gusto. Sana natin mo naman taong ausan ng syndicated goodness. Itang sindikato dareng gagawang mayap. Naman magmayap. Agyutang gawang mayap para sumawag ka rin aliwa. Denda kong halimbawa keng syndicated goodness na. Kasi po tang gagawa kang mayap, dapat aliwa mo ika. Dapat natingang kayabe. Nung naman pagkatiwala ng Diyos kaya tam gamitan tang masalese. Tam gagamitan para kay sarili tamo. Gamitan tam para kareng aliwa. At makyabe tam kareng aliwa to build a better world. Halimbawa, din daw halimbawa. Kanita nga chuko sako, pada kada kumpari, ang gangin ni chula pa dito ang usindang flag. Flag. Buli sabihin ng flag, Free Legal Assistance Group. Deni po abogado lang mga galing. Ateneo, UP, UST. Deni po abogado nga rin, anak-anak lakerak lang, ano kabistan. Pero, ela sisingil. Alam ba yan? So, panda ka po, tangating problema. Aramdaman ko, kaya tiking sapang bato, kanita, ating land grabber. Kabud na nasabyan, kayang gabun keta. Deng oltilano tampe, lakwan dala. Pe, pasukul do pa yata rin aliwad, kinasuhan dala. Ninusinaw perela. Detang syndicated goodness sa yaman mo ko. Abogado lang mayap. Sinopan do rin kaya katamong ortelano. Nung kaya kung magkamali bala mo, apalakwan de itang dayuhan na baram sabihan ng kayayang gabunay ni. At may biya pa si bayo, karing kaya katang kabaryo. Ating malyaring mayap, potang din tao mayap, abi-abi lang magobra. You don't do it alone. Nung ikan dili masambot. Kaduang halimbawa, dindami na po itang araw. NGO ya po ini. Ing maglidi abong tayag.
itatangabong tayo katilang ay tangawsan ng Abacan River and Angeles Watershed Advocacy, araw. At nung lalo niya po, ing araw, at inyang project, ing Laguna, subli. Subli. Nan po yung gagawin daw, mananaman la po, kaya tigisapang bato. At mananaman la ka rin, tangawsan ng watershed. At mananaman la po, ing panibatanan ng Danum, ning kakatamong baryo. Ing panibatanan ng Danum, ning Clark. Ing panibatanan ng Danum, ning taga-Angeles, iba't sapang bato. Ketang babo. At dakal noreng megisan at tanaman. May nga mate tanaman, ngayon susubli dala. Tatanam la po. At masanting kayo, kaya subli. The term itself. Imbunin sabihin ng subli, dinendeng meaning. Nga na po ng subli, is an environmental campaign. Ne po. Ita pong subli ing upaya, biye at lugod. King indung gabon. Yan. Ito po rin sabihin ng subli. Kunyari mo, meto kayong opisina, meto kong eskwela, o meto kayong organisasyon. Bisa ko mag-tree planting. Mag-coordinate ko keng araw, kari abong tayag. Denanda ko lugar ka rin, kapit ng hektarya, nung marakal kayo. Tanam kayo, sabihin na ng tanam yun. At kay ba't yung tinanam, obliganda kayo, kaya ng LGU, kaya Angeles City Government. Tanam la, ating manugtog, ating magbante, at siguraduan ng detang tenam yun, dagul la, at tela mga mate. Kasanting na po nita, nita, syndicated goodness. Ako, marine akong bagya bilang pari ng sapang bato, nung etaman makasawap ka rin. Nung etaman makapananam kesa lilitang baryo. Kadakal da pure sasawap, niyaliwang lugar. At yung pantaga Manila, to take good care of what is left to what is entrusted to us. Sorry po, kabanin ka na akong omile. Panamdaman kaya pong tutoy ni. Ulim po at ang pipagkatiwalan da katamo. Tandaanan nyo, kaya katamo yan. Ako bilang pari yu, po ka na ako. Nung ating man pong kolekta kayo, lamang po ka na ako. Kaya katamo lang po. Para kayong kinabukasan ng kasalpandayan. Tayo isipan kakula rin. Maliya po ito. Turuyo po rin anak yun. To have a sense of stewardship. Katiwala. Pigkatiwala. At tayo sisira ng lagyuyo. Uling yan tunay puhunan tamo. Magyari na ako kung meto nga kwento. Di misan kung meto nga baryo. Bayo yung parokya. Impisan man payari. Gagawan depa. Pero yung pari tune, tina yung kumbento. Minuna yung kumbento kaya impisan ban. O itang karelang sekretaryo, pinakawanan de. Itang drawer na, bigla de. Kingwadoro guret ang barya-barya na siguro, sobra lang rin. Kaya ba't po pati ita cellphone ita sekretary ng parokya? Kingwadyanan po, Nokia yawo. Kadwa po, mandilu yung pari, Domingo, bayo bisa, magdilu ka. Tiya po shampoo. O may lako yung Danum. Maka jetmatic naman. Naustin kay sakristan. O talang Danum. Sabi ng pulis sakristan, Pader, penako din po yung jetmatic. Kaya ba yung talumwalya at ilang kontraktor, sabi na, Pader, kaya po makakapag-umpisang mag-obra bukas, Lunis, penako din po itang makina mong maninang. Kasi inangandala rin ang karelang trasas yata. May gumili ang ining pari. Pag sabi ng mayap. Kaluguran kong kaparokya, ingang nga tsuketi, pagmasabalan tamo. Man po kaya katamo yan. Kaya katamongan. It is meant to be shared. Ini po kaya katamo. Kaya kayo. Kanako. Kaya katangan. Magmalasakit tamo po. Abi-abi tamo kong pagmasabalan, in kaya katamo, pisambat. Di yating meto ka teenager, sisimbaya, lalaki po, sisimbaya juga tanggulot. Yan daramdaman ni pare. O nang teenager ayun, magpag-obraya San Fernando, balo yan po natang magtindang hamburger, datang hamburger 24 hours, magipag-obraya po kayong makanya, magtinda lang hamburger kayong dalan, kayong San Fernando. Yan tang muli na kayong baryo da, kayong parokya da, makabackpack yan, mapagal na po, alas 2 ting gading aldo.
Uling yari na po yung obra na. Balpuantang muli o takit na kaya ngarap ng pisamban. Atin lang bababang karaoke, tang sound system. Tang sound system portable. Bubat day sound system ng pisamban. Kasi sound system dahil pa permanente. Sasakay din tricycle. Nganing anak, siguro atin yung misay father. Ano yung mi mas-mas yun? Alas 2 tinggan ng ngaldo, magmisay wari father. Ay, sip na lang itang mana ko. Siguro rendag mana ko, ginulisak po yung ining anak. Hoy! Hoy! Kaya kami yan! Kaya kami yan! Kukulan yan! Kaya pisamban miya yan! Ano? Kaya ba't ginising na po rin siping bale? Kaparokya! Kaparokya! Panakawan din kaya katamong sound system. Sopan niyo ko. Ating mana ko kaya pisamban tamo. Nganing anak. Bali po, beli ka ng ding anak. Dahil makatricycle ang mana ko. Pemugbog de po. Penasakit de po. May kalakola po ret ang mana ko. May katakas la po. Yan talumwala po migising deng kaparokya. Telakad ding anak. Sinopan de. Edo po adakap detang mana ko. Pero bali po, uling ating ginulisak. Kaya kami yan, kaya kukunan yan. Ating ginulisak. Gusto yan. Bali po, magbusa kanita. Ala nang mena ako, kaya pisang banda, at kaya baryuda. Puwatang ating biyasang gulisak, kaya katamo. Kaya kami yan. Kaya katamo yan. King lubos, pamagmalasakit. Sabihan ko po, maging yang mas maya pimbiyeta mo. At maging tang mas maya pakatiwala ng Diyos nung nanumang pigkalub na kaya kata. Isublita mo nga po nung nanuman ngayon. Kilagyo ng ipa, po nga na, po ba ng Espiritu. Amen. Kapatid, manalangin tamong king Diyos at ipasyag taming kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang maypayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ni Banala Espiritu, mi bait kan Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka rin mete, king katlong aldo sinubliang mebie, pepayta siya banwa makaluklok wana ning Diyos ikpang maypayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka rin mabie ang pong nga mate, sasalpantaya ko king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete at king bie alang angga. Amen. Kasan metong tayong Ginoong Jesucristo ang ting sangga ning biyeta mong grasya. Manalangin tamo king igpa para king sablang pamangailangan ni kaya katamong Santa Iglesia. Timbalang panalangin nga tapong makibat Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para king iglesia, anong tama kayanip, pang manatili ang bit mong kabayatnan at katapatan, at kasyas no rin kayang galame, at ing mapilo kayato, king diwaning kapanayan, ang masapsap alugod, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para king kapilugan na balayan Kristiyano, panitangan apakit tamo ing kapibabatan at dunos karing taong malilili king dalan. At ing bibigo kaya katamo, tanggapan tala ang timonong makanano nakatang tatanggapan ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para ka ring makasugat king kapanamdaman taring aliwa, pang makapagbalik la king Diyos, ban itamungan maging matulit tamot alang kikilingan, ninuman, at aragdagan ing kiyakatang katuligan, kapamilataning lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para ka ring sablang Kristiyano at aliwa pa, amit mong katapatan at tetagan, magkapilit, matagtula at kayapan, karing taong makapaligid karela, lalo na ring kalulu, panalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan.
at para kay katangan balayan, ting talatuki, balayan ding mituburan. Pangkumatmuta mong kapasalamatan king kinawa kaya katamu, kayang ubasan at kasamak anong kaya manayang masaganang pupul, at mang apipatan tamu yung kayang kapaninayang, ipanalangin taking Ginoo, pakiramdaman me ang balayan mong pakamalan. Ngini po adwan taming salilitang kapagnasi. Ginoo kay nga Ebanghelyo, tuturo mo kami, ingkeka kekaya, ingekeka, ayakeka. Dapat abalwan mi, ang yang ingkeka mi, tunepin, pepaparam mo, at kailangan ming isubli. Manano sanang iti, Ginoo, maging malino kareng puso mi kay sipan. Iti adon mi kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen. In liturhiya ni Eucharistia. Rempong kaya katamong pamilya ni Domingo, Rencura, family, i-Brother Mariano, in kayang asawa, i-Sister Lisa Cura. Malalain kayo kapatad, bandating kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayan to. Tanggapan sana ni Ginuit ing daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ni kayang lagyu, kikya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Igpa, tanggapan mula reting ain, inawad ng idaon ning ginuming Yesu Kristo, bilang kapigaganakan kaya, manano sanang ing kasuyuan mit mong katimawan, yatad da kami,
king kaganapan ning kaya kaming pangatatpus. Iti aduan mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, antimuy. Yat nayo ren pusoyo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa. Diyos ngalanganggat lubos mayupaya. Inyang migtaksil la kaya ka rin kaya kang anak at mi parayo la kayang siping mo. Binalik mong pasibayo. Kaya kapamilatan ng daya ng anak mong mapaminto at ingupaya ng banal mong Espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak, kaya ka Santa Iglesia. Ban maging metong laig pa, antimonong makanano kayong metong ika, ing bugtong mong anak, ating banal na Espiritu. Inaus mong maging balayan mo, ban purian ing kaya kang kabisnan, king sablang dapat mo. Gagawan mong katawan ng Kristo at karina ng banal na Espiritu. Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel, karin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagpalalam pumipabanalan mo sa nareting ngayon king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginoming Jesucristo. Bayami daon kusang lubki pa may lasan at kamatayan king waning tinapit pepasalamat siya kay ka. Pira suned binyene ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan na midaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis pasibayang pepa salamat kay ka binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti ting kalis nga na akong daya ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao ban kanita mi patawaran ng kasalanan dapta niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. Niyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulog yung katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ng banal na Espiritu.
Ganakan me o igpa, yung Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato. Ban mi ganapi keng lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyot, magmasabal, king kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kaming pisamban, Keti, King Banala Cruz. Ganakan mula ng banding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayangu abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose keng esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutukagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katang. Ikabus mo kami o ginuking sa blang marok. Malugod mo yung pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't ka sa panikayang pakaluluk. Parati kayong mikabus king kasalanan. Biligtas king sa blang kaligadigan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginon ng Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung bilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibiyad, magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili, sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimuri. Malugod tapong tanggapan at ibiye dake ing kapayapan karing abet asisimba. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Casa
Diyata po nga makasiklot kabitala rin walang tanggamat, malapit king kaya tamong puso. Nyo yung kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan na ningyat. Mapalad na rin mayaw, king apunan na ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may amano mo kumayap na.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, mananasa ng iting Eukaristiya at pamakinabang pagkaluban da keng dake king biemo at sopan da keng mietad king kekang lugod at king yatod. Itiyadon mi kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen. Malugod ko pong payabot kaya kayo napon mig seminar la po rin kaya katamong EMHC. Ano po EMDC? Eucharistic Minister, Special Eucharistic Minister for Holy Communion. So, na po distribution of communion. Holy Communion na po. At kay ba't po bukas naman kat panapon, dahil katamong commentator, lectors, ilaman po ring mag-seminar. Hanapon po keng lang Clark, keng St. Joseph Chapel, ketang hall ka rin. Dakal salamat ka Kong Erning, kaya coordinator leader na po ring EMHC. At bukas naman ni Ma'am Lynn, yan naman po yung coordinator na po rin keng Comlec. Dahil mamasa, makiabeta mo po, pati rin keng Deca, Margot. Ang po pa rin keng Clark, makiabela, very active na po, makiabe, keng seminar, dahil keng Clark yan eh. At agad na kayo po, karang EMDC ating mamasa, makiabe kayong mag-seminar ka rin na po. Dahil mamasa karang EMDC, karang aluwang organisasyon. Kaya katamo pong multipurpose hall kayo ni sumangit, ongoing niya po. Dahil gagamitan tamo po rin, pondo tamo kay parokya. At nung sana mayari ni Bayo Pasko, banta agamit tayo. At kaiba na, lumipat ko kayong kumbento, pagawa tayo po yung kaya kumbento. Early next year, kaya rin ini, sundutan na po yung kaya sumangit. Po kay katamo yan para pag masabalan tamo na nung mga nanutatinggap tayo subli nung makanano yan. Sana subli tayong mas masanting at mas magrasya. At itong ating ko pumbalong makasahop kay katamo, sahop-sahop tapo, payari tala po rin kay katamo kumbento ang pong multipurpose hall. Pakisabi ko pong pakipangadi tayo po yatsing Beta Nueco, asawa na pong Kong Rene. Napon po may stroke yan, alas 5. Around 5 o'clock, may dalaya po Sacred Heart. Yan po maka-ICU ya po king Garcia Hospital. Pangadi tayo po papukan nung makapagsalita. Pero may bilib po ka Kong Rene. Siguro man may tutut din pero mag-serve ya po kayo. Ako man po, ako agad may patutut masales. Isipan kaya po iyatsing bet. Kaya bede po rin choir. May stroke. Kaya uling ako, may stroke na ako naman. Panalangin tamo po yung kayang lubos kapaldan at kayang tabi rin kayang pamilya. Ingino manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Di kaya kayong kaluguran. Kilagyo ng pangampuling anak. Panibanan ng Espiritu. Amen. Pagkatiwalaan na mo ng Diyos kaya katamo. Nung nanong at kaya katamo. Talaga kaya katamo. Mababiyasa tanang subli na anuman ingat kaya katamo. Huling iti, tutu, ibat king Diyos. Salamat Salamat king Diyos. king Diyos. Maya kaya